woko jiwo ɓurnoɗo maali fof mbaadi ɓurnoɗo mbaali fof mbaadi mo joɓi fof mbaadi kore makko ɓen buy tiggama kanko kadi o heɓi duuɓi tiggigol buy yalti fi makko yaltuɗo o inamo ndarude on ɗon terto yehi ɗiɗo tato nayo ha jowa awa ñande goo karamo kojo jon gandal nantuɗo inɗe o wiyimo faala ƴettudemo sunna e farilla ƴettude jiwo o wi nani jaɓanimo kanko o jaɓanimo kanko moɓodira o jonna konngol o wondi o waati o wi fannimo wonde mode makko o ɗaynatamo o janfatako mo ko wiyete nga faransi la fidélité vis-à-vis de son mari on on kadi gorko kadi jonna konngol on kadi haali ɓuri ɗum onon kadi wi inchallahu fannimo wuuri mo wonde ɓeygu makko laaɓodiray o janfatako mo wottana dewgal huma o yehiga modi makko ɓay to yehiga modi makko wonɗon e lewru ha lebbi ɗiɗi suka go'o wonɗo e hoɗo go'o faala ukkodirde e jiwo joni weta jiwo e suudi ɗo mbawi o ƴettama o inimo faalaɓe gonda o yawi mi nani miɗo darude wata yawana o yawi yawa o yawani miijitagol aro e ɗimmu o landiti o ri ko haalamami kon mi salanakema kono miɗo accu taw miɗo miijitade gattata ɓum o inni o taski o inni si tawi hunnugol aadi ko wiyete fili hunnugol aadi koko luttata ndiyan ɗan defatano lingi ɗiɗan ndiyan neyi ɓeyga français que le poisson n'aurait jamais trahi l'eau n'aurait jamais trahi le poisson auquel il a donné la chance de survivre sa nani lingi ka nder ndiyan huudel ndiyan ɗan e lingi ko ha ɗon o jono ara e saayi jilling ɗan ndiyan def warbay jillingi kankadi ɓayi wona kankadi o yittiito ɓaawo ɗon o inni o joni o nanni o jaɓi acci balɗe feƴi hana noon darade ɗum be ɓe yiida ñande goo aw ko ɗum o waɗi o heɓuli tuma o wi o yawo o wiya o yawi kono waccu taw ha ñande goo o landi modi makko yo yaw o hiwragol ɓe hiwra makko nen modi makko wino faɗɗi moƴƴude ko en gooto yawgol ma hiwro ɓe ngona nen ko en gooto kono na fewɗo waɗi no une fois nde wotere waɗi no laabi ɗiɗi gattata ɗum debbo wondi nde ñande ne woodi elkam saare no wedde juma o wondi o waati rewete o yahi ga jatigijo makko ko noon waɗi kanko e modi makko eɓe ka suudu maɓɓe elkam sa no wedde juma wonno ha telen 2 heures du matin holla a nanatano hito banu adama ko nanata o ko colli no siika ma bubuji ka hoore leɗɗe bubuji no ɗumana no de'iti lew tawi mo defi ko wiyete kunnawal ñiiri wo ko haa ɗon no ɗuuɗi no weli kadi mbindange faransi wo ko un plat au caractère indescriptible qualité indescriptible ha keko ɗum o yimɓe ɓawa modi makko andale o jippi o ñenti o ƴetti ñiiri ndin waɗi ka hoore makko o didi bafangal
hori teppe tiwata modi makko fino o yalti ɓayto o yalti o wi baba ngaddu en o jokki laawuno yalta le ganano o yalti kono o andano kanko ga o yalti ɗon o hattatan ɗon aduna hattano aduna o andan ɗum noon ɗon o yi 3 heures du matin 4 heures du matin 5 heures du matin modi makko immi salliji juuli subaka on yaali oya kono mijata o yalti e nder galle ɗe debbo on quoi wonno hayte len 9 heures 10 heures o yaali ɓe mum makko o andi goɗɗum waɗi o ƴetti kanko tigi horde o yehi ga ɓunnu o ƴoogoyi o wari o looti o lotani juma o o looti ɓayti o lotani ko juma o wari o jooɗi o immo o jooɗo o yanano o yaha ñaamo o ronko andude ko jokki hakkille makko kimboni hakkille makko kimboni ko wiyete farasi une déception. Il se retrouvait pas, il se demandait que faire, que ne pas faire, où aller, où ne pas aller, qui voir, qui ne pas voir. Il était allé au Djaoudi. Il était deftere. O foyti funnaange. O fonti juuɗen, o foyti funnaange. O wi jooman ko an taggi tagore nden, ko on lanɗo mawɗo on, ko a yurminta toñaaɗo, ko an woni mo wallitataako bonɗo, ɓeengu an. Jan fikelan alkemsa no weddi juma hay yo addana ndiyam ko mi lotora fi yawgo ga juma mi torike ma jomam ko on torite ɗon ko woni fewɗo on ko woni wawɗo on daro hakkunde amen awa holla ga raɓɓiningol koko modi makko huɗi ɗon kon watti on debbo nden fettene nden felle ko addinal d'abord e nde ko yewta kon o inni o janfike lam yo adna Allah fof andu o janfike goɗɗo yo adna Allah fof yiwmo anda ko ka o janfi yo adna Allah fof yiwmo anda ko ka o janfi modi mo on dit que c'est cette femme qui a enterré amour et fidélité qui a été transformée en montagne rocheuse et que roche et que le monde entier contemple aujourd'hui.